ole ogas ni som le pali zirtop ni kan lo thang ta veni a hian covid-19 thileng me ka longtlai district din mun tharlam ber kan ngai thanga chuba ka chuan veni a district hospital building sakthar minister dr aral thangliana health and family welfare department chamtu ina ahon chungchang kan thlir ho okdon ani ole tuna chuan covid-19 thileng me ka longtlai district din mun thar ber hetiang hian i longai thlang o Longtlai district mi le sa state pon atang lo ho government quarantine facility le home quarantine a khung ran mek zat voin tlai dar nga thlang khan mi samriat le pariat ania covid-19 positive mi pathum tuna hian longtlai covid care center a an thiselna din hun vilrang nin ngai tom anam lawani voin khan state dang deradun atangin mi chepan hi an lo thlenga tourist lo cha dalu ania aizol atangin mi chepakhat lo thlang bokin medical quarter sa dalu ani bok voin vek khan khung ran hun mangzo le result negative mi pali sarket house atangin chuati rania zoram medical college zetemsia sample thon to song hi sangkha zanhi samni le pathum ania longtlaya rapid antigen test mangin sample samli le panga indik aluni to bok ani result siat to china positive case hi longtlai district a hian samni le pali mu chu ato ania enkol dam to hi mi samni le pakhat anum to a tuna enkol lai mi pathum an lo mek ani voin lama swab sample samni le pali lak le ania naktuka zetemsia thon anianga naktuk zan lama result siat man beisei ani tuna hian longtlai district ka quarantine din mun hetiang hi ani tourist lo cha hian mi pakwa anum meka PWDIB a mi pasari omek bokin medical quarter sa hian mi somli le pasari anoma covid care center a hian mi pali omekin pathum positive case ania pakhat hi a hiselna enjoi ngai ani tichuan in lama in khung sang home quarantine hi mi somni le pakhat anomek boka tundin huna hian covid-19 sileng mek awanga longtlai district chunga khung ran hun mangmek te hi anwa in mi samriat le pariat anni tu te ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell lo ya sak dorin param len che ani pum somnga om theina tur cheng nuai sang khat za som ko pakhat singa sang sari senga sak longtlai district hospital building thar chu voin khan health and family welfare minister Dr. Aral Thanglianan ahonga longtlai district hospital building thar honna in khom CMO conference hall ania Dr. Aral Thangliana chuan hospital tha nei tur chuan akai hnoi thil tam tak nei tel angai thu sain doctor tha te khol tha te power and electricity tha le thok tu tha nei tel angai ani tin heng song song hi voile khata nei vek thei ani lova sarkar malak nangai chang chungin district tina mason na tho tummek zel ani thu asoilanga tunlai fileng mek awanga harsatna kan to meka district soma da tur thunet call chuan aizol atheng to ani tin relote ya district zong ten covid veile veilo rang takin kan hre thei to don ani atibok puthangte chuan asoizelna health department noya post ruak no kha tur jasari somthum le pali chu shileng awangin malak mai thei ani lova Trileng are rualin heng post ruak te hi no kha ani ang tin tuna thoktu in dai lo na district chu tu sak masak anni tur tho saibok covid-19 trileng mek do na konga mizo mi puite tho ho na thachia hi pathian mal somtlak ani aniang shileng do na konga india ram state a ti thaber kan ni hi aro pui le ani atia puthang te chuan district tina sub center te chu ti changtun tummek ani thu saibokin BSc nursing enkol na nuaya aumanga manruwa mamo turte po changtung zo ka bosai aniang atia tunhaya ven himnaram thoktu
force te awangin kan rama covid positive kan pung hluaya tundin huna positive mu chua to zarok somnga le paruk am to in Mizoram positive mu chua to zat ve aya tam hi force lam anni ti in enkol tam to mi zathum somli le pathum anum to a tuna case omlai me ka hi zathum som le pathum ani tuna hian frontline workers paruklai positive anni ti mu chu ani le zela he thriang mek do tur le tire tur hian tha lova marpa ta kan tran howangai tak mek meu ani puthang te chuan atibok he hun hi pu h la leng moya secretary health and family welfare department chuan akai huaya pu h biak zawa mla longkai sbl 2 point thu asaya engineer ladwat kima acpwd chuan technical report pein longkai district hospital chu nisari thasom le pani sangni som paruk a saktran ani thu atar langa ni som thum le pakhat thakha sangni le somnia hon theya sakzo ani thu asaibok he building sakna tana senza tur approve amount chu cheng noi sang khat za som ko pakhat singa sang sari ani thu le building sakna hi pujanhuna aizol zema bok chuan atho thu le khum somnga om theina tur ruam man ani thu atar lang bok he hun kharnan hian doctor lal mangai director hospital and medical education chuan lom thu soina hun amanga program man zo nu hian puthang te hian government longtai college atlo le ngal ani ole kalo ti thien angin mun poi mo report then khatte an tarlan tura hian goin chu filling station tin mun kan thir ho don ani mizo fer filling station tin hun hetiang hian longai tham saila petrol hi liter khat chang som sari pakwale paisa samriat le pariat in an thal chuaka petrol xp hi tundin huna hian an nei lova diesel liter khat chang som sari pali le paisa somnga le panin an thal chuaka petrol hi tuna hian law and order a control mek ania diesel hi permit ni in dcs wa deal tur ani tuchuan mizofe filling station a hian hetiang hian pam hon hun bian siama car tuanin jingdar ruk atanga zandar sari thleng anin honga pathian ni bi ka hian chhundar som pani atanga tlaidar thum thleng anin hong thung ani mavula filling station din hun hetiang hi ani petrol hi liter khat chang som sari pakwale pisa samret le pan in an thal chuaka diesel hi liter khat chang som sari pali le pisa samruk le pangain an thal chuak boka tundin huna hian petrol hi semrual ania diesel ero chu free sale ani thongani hetiang hian mavula filling station hian pam hon hun bi an siam boka car tluanin jingdar ruk atanga zandar sari thleng anin honga pathian nia changmadar ni atanga zandar sari thleng dor thei ani bok ani